U Bosni i Hercegovini postoji veliki broj humanitarnih i karitativnih udruženja, koje se nesebično brinu o ugroženim grupama stanovništva. Međutim, to nije dovoljno. Naša zemlja je socijalni slučaj u Evropi, koja svakim novim danom stvara generaciju siromašnih građana. Stanovnicima velikih gradova se ova ocjena može učiniti žestokom, ali kako stara poslovica kaže, sit se gladnom ne vjeruje. U Ljubiji, pored Prijedora, postoji javna kuhinja koja priprema 30 obroka dnevno, ali to nije dovoljno, jer broj ljudi kojima je obrok iz javne kuhinje jedini svaki dan raste. Svjedoci smo da u Prijedoru postoji mnogo humanitarnih organizacija koje nekako sa malim budžetima ipak pokušavaju da pomažu nekim socijalno ugroženim porodicama, ali ne vidimo da to poduzima opština grada Prijedora. Smatram da oni imaju mogućnost i mogu da pomognu. Kada se priča o promjeni društvenog stanja iz domena socijalne pravde, politika i stanja, čini se da je bitno reći da nekako iskustvo je pokazalo da praktično ljudi koji su najviše pogođeni socijalnom nepravdom, koji su dolaze iz najsiromašnijih i najobespravljenijih socijalnih društvenih slojeva, često nemaju kapaciteta da se sami izbore za svoj položaj, za svoja prava i da promijene i da na bilo koji način prvo promijene svoj položaj, pa tek onda nekako i društveni. Zato mislim da je u ovom polju jako bitno da se angažuju organizacije, grupe, neformalne, kakve god, drugi građani koji bi solidarisali se sa svojim sugrađanima i sugrađankama i pomogli im u tome da nekako se promijeni ta slika. Neformalna grupa mladih iz Prijedora posjetila je Ljubiju i javnu kuhinju gdje su svjedočili teškoj situaciji u kojoj se nalaze korisnici kuhinje. Ova ustanova je u teškoj financijskoj situaciji i bit će zatvorena krajem decembra. Mladi ljudi koji su posjetili ovu ustanovu iskusili su osjećanje tuge, bespomoćnosti i suosjećanje sa korisnicima. Ova grupa mladih ljudi shvatila je da je empatija u ovom slučaju korisna samo ako će biti pokretač konkretnih akcija koje će pomoći i osigurati daljni rad javne kuhinje. Otići u Ljubiju i vidjeti toliko socijalnih slučajeva vas ne može ostaviti ravnodušnim. Za mene je to bilo nekako vrlo stresno, gdje nakon samog odlaska posjete, kada vidiš te ljude kojima je potrebno, koji ne imaju apsolutno ništa, samim tim vlast u Prijedoru ne pridobija pažnji tim socijalnim slučajima, samim tim i oni su prepušteni sami sebi. Mnogi od njih su nesposobni za bilo kakav rad, da nemaju druge mogućnosti nego onaj obrok koji pojedu u javnoj kuhinji. Neko naše iskustvo je pokazalo da u stvari je jako bitno pristupati ovako krupnim društvenim i na kraju krajeva i političkim pitanjima na sistemski način. Naravno da se mora solidarisati s ljudima i u stanjima te akutne socijalne potrebe, međutim ono što je nekako jasno jeste da pored toga, ako ne postoji sistemski pokušaj rješavanja ovih pitanja, bojim se da nećemo daleko dogurati. Meni je zaista strašna situacija u kojoj Centar za socijalni rad nema nijednog preventivnog programa na teritoriji, na području grada Prijedora. Mislim, to su stvari koje su, bez kojih je nemoguće uopšte pričati o bilo kakvom sistemu socijalne zaštite.
ipak postoji neko dobro u ljudima. Recimo, bio sam svjedok da je kampanja za mladi za socijalnu pravdu odličan slučaj da aktivisti iz organizacije Centra za mladi kvart, da su spremni bez ikakvog budžeta, bez ikakvih novčanih prihoda, da su spremni ipak da pomognu, da pokažu ono dobro u ljudima. I naši mladi su išli jednom sedmično da volontiraju, recimo kao što su cijepanje drva, socijalno ugroženim slučajevima, slaganje drva, čak krečenje njihovih prostorija, pomaganje pri svakodnevnim poljoprivrednim poslovima. Pa meni je jako drago što je neformalna grupa za socijalnu pravdu u Prijedoru profunkcionisala i nekako prvim koracima pravi prve korake u pravcu dalje u pravcu ostvarivanja svojih ciljeva ili vrijednosti. I čini mi se da je to možda jako dobar način, posebno ta priča o tom nekom humanitarnom volonterskom radu u socijalno zapuštenim mjesnim zajednicama na područjima na teritoriji grada Prijedora. 20 godina poslije rata, stanovništvu Bosne i Hercegovine je izazov preživjeti jedan mjesec i jedan dan u ekonomski nestabilnom i nesređenom društvu. Oni koji su nas doveli u poziciju da živimo prosperitet i jedemo zlatnim kašikama i danas se za pozicije bore 20 godina starom politikom torova, a mi uredno glasamo za podjele. Jedino mjesto gdje smo svi isti i gdje nepodijeljeni stojimo su redovi javne kuhinje.